بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ramadan si fianakaviana. Tinamay na Ramadan siwe juste atsika zany manao ibada individuel sambana aminazy. Fa io zany tena marina zo ibada ze iarana koa zany aminazy io. Ohatran'izay zany atsika mila mijery fa hoe fiarana surtout anatin'izany tokantrano zay. كمان الله سبحانه وتعالى في مثل القرآن ونوي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأمر ديديو fianakavianao anatanteraka zany sola zay hay anaovako zany fantora aminazy zay igny didio dikan'izay zany fampirisina zany ao ty fianakaviana zany. Zay mahambara amintsika fa hoe Ramadan tsy hoe imbada foana hoe individuel, anao zany mila mitambatra, mila miaraka, mila ino, alamina organisation. Jevatsika annabi sallallahu alayhi wa sallam kofa midika folo farany Ramadan nambandro sahaba fiheziny sentehinazy. Boko tsy vitan'izy fiheziny sentehinazy nambandro sahaba fa paminao sallallahu alayhi wa sallam isaka aliny foazony fianakavianazy matanteraka ibada zay. Dikan'izay misy fiarana zany io. Tsika zany anatin'ny tokantrano alaminy programme karakory programme nakao anatin'ny tokantrano ndraiky mandamandanako fotoana karakory amakina Qur'an, fotoana karakory anatanterana sola, fotoana karakory anay zany misakafo, zavatra jiaby zay mila lamina io zany le ibada. Faharoa ampianatra antsika foana koa zany anatin'ny tokantrano zany hoe le ibada zay ataontsika zany hoe inona mba ampaminao sallallahu alayhi wa sallam izy koa misy io zany maniratsira anao miteny ratsy anao ndraiky niny. Anao zany kaza ndraiky mily teneno anao so za mifehy. Dikan'izay mety misy zavatra mampameloka ataony vandavandanaka. Mety misy maro problème zay mandalo. Anao zany mila mpianapinany islam mahaiza anao micontrôler, mahaiza anao zany mandandralanda zavatra jiaby zay, manana anao sobre amin'ny raha mandalo jiaby zay. Zay zany anisany lesona zay azontsika koa amin'ino amin'ny Ramadan. Tsy vitan'izay Ramadan miezaka fanampiana. Miaraka zany mifanampy, miaraka mandamina programme mandoky, miaraka satria mba zeny olo mama fifehezany namany, mpamafy fifehezany namany zany zany hoe ataontsika manome raha anankiray hamahany namany fifehezany izy mahazo ajo mahazo tombotsoa aminazy. Dikan'izay miaraka zany anatin'ny tokantrano, zanaka vady jiaby miaraka zany manao asa, miaraka mihina sady zany mba ahazoana tombotsoa amin'ny ezika jiaby samby ny fampizara zany tombotsoa zay. Zay no zavatra zay tokony ataontsika amin'ny volana Ramadan.